All India Radio to Kanpur FM megahertz salkhat point liapan hongki puangsia paite program ahi tuni June ni som leguk kumsang ni le som ni sep non ni jingkalam daguk le min som ni din to tonin tunia dinga paite program hun se masa hon ahi tuni in Mary Lun le alom te pan pu pa la ingai dinga COVID-19 to kisaya kitap dingdan le health care frontline workers te to ambol lo dingdan te ngai na leng inai ding tunia ithupi ingai seding mi ha lo ten angai dam thei te wa ngai dam na tu mi hat te go ne a hi chin Mahatma Gandhi in an again hi twin ilama spending in Mary Lun le alom te apan koi nem tang bang adam na ding in chila siam tak mai hon sak ingai ding Twin Mary Lun le alom te apan bon lei swak mai ding phal keng chila ingai sam ding I
Twin Mary lul alom tia pan ma in nem ni ngei na tong dam chi la siam tang mai hon saku ingai som ding
All India Radio to Kanpur FM megahertz salihat point liapan hong ki pawng sia hi Mary lun le alom tiapan ilatop na ten ding in pianin dang ta chia siam tang maya hun saku ingai gam ding tu zingkala dinga Mary lun le alom tiapan la twan leng siam tak maya hun sak ingai cha thei hai tenga hita All India Radio to Kanpur tu ni ta lam danga le min chom thum pai te program huna siam khan man le alom tiapan la twan leng siam tak maya hun sak te ngai na inei ding hi tuin zingkal lam daguk le min chom li din tok tonin I hunu abeinon ta mun cha pai te program ngai se tu te teng teng na bek un tu sun hun zat nuam